Došla sam sinoć u London kod svoje prijateljice Roze koja je tu na internshipu u Saatchi Gallery-u. Jedno odličan drugi put tu i prvi put mi se iskreno nije baš previše svidjelo, tako da je ovo zapravo neka druga šansa i vjerujem da će mi se svidjeti nakon što me Roza provede okolo. Sinoć smo bili u Shoreditchu na najboljoj pici u Londonu, u East Pizza i stvarno je genijalna. Sad se nalazimo u Chelsea i tu ćemo uslikati ovu kombinaciju. I nakon toga idemo dalje okolo. Ovo tu je Sofitel hotel u kojem ćemo danas biti. Sad smo u hotelu Sofitel koji se nalazi kod St. James's Park i predivan je interijer kao i hrana, tako da tu ćemo pojesti i pogledati kako izgleda hotel. Easy. Možda smo, a možda nismo malo pijane jer smo popile bocu vina malo prije. Sad smo u Sketchu koji je jako cool place u Londonu i došli smo na afternoon tea, tako da ovdje možete vidjeti svakakve male sendvičiće i slatke stvari, između ostalog i čaj. Interijer je stvarno jako poseban i unikatan. Trafalgar Square dobio je ime po bitci kod Trafalgara u Španjolskoj. Izgrađen je 1840-ih do kraja i ono što je zanimljivo da je ovo tu National Gallery, prvih muzeja u Engleskoj i prvi koji je zabranio selfie štapove uopće. Ovo tu iza mene je Lambeth Flag koji je najpoznatiji po tome što je to najstariji pub u Londonu. Ono što najčešće se pije u Londonu je gin i pivo, tako da eto. U Shake Shacku, to je najbolji burger ikad. Definitivno nešto što morate probati. Ovo tu je Covent Garden, on se zapravo trebao zvati Convent Garden. Što je zanimljivo je da postoje 3 različita marketa i da je jako slatko, ima puno dućančića i mjesta za jesti. Ima puno ovakvih slatkih cvjetnih aranžmana gdje se možete slikati i imati super fotkice. Trenutno se nalazimo u Neal's Yardu, jako slatko, šareno. Tako eto, tu možete chillati kad je lijepo.
smo u Chinatownu. Na hrvatskom ti prevodi na engleskom. Trenutno se nalazimo u Sohovu. Currently, we are in Soho. Uglavnom, Soho uvijek znači nešto, a ja iskreno ne znam što tu znači Soho, pošto je u New Yorku South of Houston, ovdje ne znam šta je. Ako neko zna, slobodno bacite u komentaru, veoma nas zanima. Da, i mene čak koja živim ovdje. Tu je The Box kao klub i ulaz izgleda kao da ulazite u nekakvu tamnicu. Ono u back alleyu je i ono, uopće ne bi rekli da je to najbolji klub ikad. To jest ne bi rekli da je klub. Da. Specifična stvar koju trenutno primjećujemo je da ne možemo raspoznati ko je hobo, a ko je fashion. Zato što svi izgledaju identično. Kao da žive u kartonu. U Vetmon kartonu. Trenutno se nalazimo u Carnaby Streetu. Ovo je jako sladak dio gdje možete otići na kavu s prijateljima ili na ručkić i u neki mali shoppingić jer ima svega i stvarno je jako slatko. Da. Jedina bedera je što je počela padati kiša, ali u Londonu smo. Tu iza mene je poznati Big Ben i parlament. Zanimljivo je da će uskoro Big Ben prestati raditi na neko vrijeme zato što će ga restaurirati. Dobar dan. Sinoć smo Roza i ja išle u Toy Room klub i to ćemo ubaciti neke isječke fora. Mjesto je skroz cool uređeno, ima puno neonskih natpisa, bit će vam super slike i dobar provod. Nalazi se u Sohovu, tako da zapamtite. Sada smo u Notting Hillu kod Portobella i tu je puno slatkih kućica. Da, idemo istražiti šta tu ima, slikati se pored najslađih kućica ikad. I da, šaljemo izvještaj. Dobar dan, dragi gledatelji. Danas se nalazimo u Bank Robber. Tražimo interns zapravo, jer otvaramo internship za našu novu firmicu. Trenutno smo u Kensingtonu, to je najskuplji i najluksuzniji Kensingtona. Ovdje možete naći jako puno prekrasnih kuća kojima se cijena kvadrata kreće nenormalno visoko. Ću proći okolo i snimiti neke od najljepših kuća, a tamo preko puta možete vidjeti i Hyde Park, u koji nećemo zalaziti danas zato što je vjetrovito i tmurno vrijeme. Tako da ako se nađete u Londonu za vrijeme sunčanog dana, definitivno je slatko da napravite neki piknikić tamo. I to bi bilo to do sljedećeg videa, pretplatite se na moj kanal i gledajte sve dalje.